Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye ikaze ku mwanya kwiteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Tugiye kubagezaho ikirere kiriwe kuri tariki ya 2 ndetse tubahe n'iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku tariki ya 3 ukwakira 2025. Kuri tariki ya 2 ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'izuba ryari ryiganje cyane cyane ku masaha yo ku gicamunsi mu bice byinshi by'igihugu. Ku gicamunsi kandi hari ahabonye imvura aho akabari mu ntara y'amajyaruguru cyane cyane mu karere ka Musanze ndetse no mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba. Imvura kandi yabonetse mu bice bimwe na bimwe by'amajyepfo y'intara y'Iburengerazuba no kuvuga mu karere ka Rusizi cyane cyane mu bice byegereye parike y'igihugu ya Nyungwe. Ku munsi w'ejo ku tariki ya 3 turateganya umuyaga uringaniye ari kushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3.8 ku isegonda ndetse uzaturuka mu bice by'iburasirazuba nugera mu majyaruguru y'Iburengerazuba uzahura n'umuyaga uzaturuka mu ntara y'Iburengerazuba bihurire cyane cyane mu bice by'amajyaruguru. Turateganya yuko ikirere ku masaha ya mu gitondo ahenshi mu gihugu kizarangwa n'izuba n'ubusanzwe. Mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganijwe. Mu ntara y'Iburengerazuba harahateganijwe imvura mu masaha ya mbere ya saa sita, aha akaba ari mu karere ka Ngororero, Akanyabihu ndetse n'Akarubavu. Utundi turere dusigaye turi intara nta mvura iteganijwe. Muri intara kandi naho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe gito ugereranyije n'ibindi bipimo by'ubushyuhe kizagera kuri °C 10 mu karere ka Nyabihu. Mu ntara y'amajyaruguru hateganijwe imvura mbere ya saa sita mu karere ka Musanze ndetse na Kaburera, igihe utundi turere dusigaye tuzarangwa n'umucyo. Hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizakiri hagati ya °C 13 ndetse na 15. Mu burasirazuba nta mvura iteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita. Hateganijwe kandi ko igipimo cy'ubushyuhe muri ntara kizakiri hagati ya °C 15 ndetse na °C 18. Twerekeze mu mujyi wa Kigali turebe ikirere giteganijwe kuva ku masaha ya mu gitondo ndetse tuze kureba n'igipimo cy'ubushyuhe. Hateganijwe ko mu masaha ya mbere ya saa sita mu mujyi wa Kigali naho nta mvura izagwa ndetse igipimo cy'ubushyuhe muri ntara kizajya kuri °C 18. Ku gicamunsi turateganya imvura yumvikanamo inkuba ndetse iyi mvura ikaba iteganijwe mu turere twose tw'intara y'amajyepfo. Muri ntara kandi Kamonyi izageza kuri °C 28. Imvura yumvikanamo inkuba kandi iteganijwe mu turere twose tw'intara y'Iburengerazuba ndetse igipimo cy'ubushyuhe muri ntara kizakiri hagati ya °C 21 na 27. Majyaruguru y'igihugu mu turere twaho twose ku masaha yo ku gicamunsi hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 23 na 25. Mu ntara y'Iburasirazuba naho mu turere twaho twose hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba naho igipimo cy'ubushyuhe kizakiri hagati ya °C 28 na 30 ndetse Nyagatare niko karere kazabonekamo igipimo cy'ubushyuhe kinini ugereranyije n'ibindi cya °C 30 kimwe no mu mujyi wa Kigali. Naho hakaba hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba. Dukomeze turebe iteganyagihe ry'indi minsi iri imbere duhereye ku munsi w'ejo. Turateganya ko guhera ku munsi w'ejo kugeza ku tariki ya 7 tuzakomeza kugira ikirere kizarangwa n'izuba ariko ku masaha yo ku gicamunsi ahenshi hakazagwa imvura. Imvura rero tukaba twiteganya cyane cyane hagati y'itariki ya 3 n'iya 4 no kuvuga imvura nyinshi. Soze tureba igihe izuba rizarasira n'igihe rizarengera. Hateganijwe ko ejo rizarasa saa 11:53 za mu gitondo rirenge saa 11:57 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe tubarekira ryo ku munsi w'ejo tunakomeza kubifuriza ibihe byiza.